Hoi nei ngā akunga mau-rakau o a pōpō. Ko ngā painga o te mau-rakau mo ene tauira o Ngati Porou, ko te whakau i ngā uaratanga me ngā mātapono o mātou tīpuna i tū i hingoirunga i ta papapaka. Ko te painga nui, ko te ako i ngā āhuatanga o ngā rangatira, a Peta Awatere, ngā rangatira o te kāinga, ko te whakapakari i a koe a hine ngaro. E toru ngā kura kei te ako i tēnei kaupapa, he kaupapa NCEA hoki. Kare mā te whai wahi roto ngā mahi katoa te ao Māori. Paku noiho ngā mahi a mātou i roto i te kura e whai pānga ai ki te ao Māori. Poko iwa ngā tauira i whakamātauria ki te Kura Kaupapa Maori o Te Waiu o Ngati Porou. Poko rima ngā kōtiro, poko whā ngā tāne. He mea nui ki tipu, ki whakahihi a tātou tamariki i roto i enei tūmoma mahi. Kia whakahihi rātou ki tō rātou nei Māoritanga. Ko tēnei he whakatauiratanga mo te tū, ka whakarere a koe mo te tū, motu hake ki roto i te ao whānui. Hei te matunga tau, ka whakamātauria anō ngā tauira. Riri Adults and Ready mo te reo irirangi o Ngati Porou.